Oh, beti la pea shihui shalalalalalalalala. Depa come he. Lastoy. Katun re kormano mo jujul lo. Lo kalau mahikin na tui. Depa na medolo he. No ko lepan lo he ne muli hoy gang aja lepan menikah he. Kormano kuahang melinya ke kormano ku di bola-bola lo jadi mahasikan ako kinangar si malayro kormano ku pe ujama tui lo. Lepo syari-syari adenro he pa pado he gang anu ku sesarku kun jadi wahe di bujunge sesak denro pado nai na tu minawa ko sa kormano no alam ko mau sa kormano ne no to lihat patui hai beti boleh keno di sini he peri-peri he gang kita silong bapak ne roy na ganden relau ugurayo nak mukaline boleh keno he boleh di bolana no reu boleh paring kata-kata mutiara mana tuan reu lo kak ajak sifa hai neneng syora patu di tapi tok nu deh kira toye si baka panyikon itu nama kita mau syora tu tapi tok nu sekarang masih di tahun nu he daun nu boleh mesti di mana tuan reu lo nah syede kamu seding kateme di motor oke pak baju gamis kamu seding di motor oke enak balak-balak bapak ni roy lah syede mesti dia tama hajuku mesti di teralina motor oke mesti di lo terus di bahaya anak kok baju lamping tahu enak jadi upas untuk seluruh ibu-ibu yang punya motor oke na kandela kait atau anak tahu nah baju gamis kayak atau roy haju syakimpa-kimpa ke koneri kiangin tutu lalo perhatikan ni roh kakak syede pakai lo kilo mak gaya syamidu-midu na mengundang malapetaka wih dituru kita menyawa melayang ya wasar neneng ya boleh mesti dikudaro om mesti nyaw mesti di lo kada pakai nang kay tu mana itu melok na si na na perhatikan kasi nama matuan na lo nama tuan na to sa barati na na sisinditan nilo harga-harga ki matuan na kasi na lo kada pakai hai adi ngerak ko na batin itu diperjuangkan itu nilo siala itu ya nureu ya bak nenek ko na siajiku yang kan kai di tau nah harga mu agak tik mata lupa lo ne ada tapi ya ko anu saya dikasih asio jelek me ada mesti yang kan tau jelok-jelok mesti ke nak biar ko matu julak kainu ko paku itu nak harga ki matuan nah sabarak na mo mana matuan na ba pakusisyon rolo ti pa na oo saya kasih di lo pak ya ko anu rena mesti ngo anu renang ka nanuan kita na mana ngagagang mesti di lo ya ko sajing kasiasi mesti di nani ron mehe ada kalau jelek mehe ada mesti di apa kuro palik si pak na roo nasa para na Muhammad wanar ti na lo na karena lepak kuro wasa biasa lebih tiheng kayak lo di pasialangin narangin ni ron na hasialang pasan kami sulit pasti jodohannya kecipan behem elok temeto nya biasa den basyo kuro one misalnya itu anak ke kuro jaro den basyo ko nesa si pa no sa keluarga ke maraga ya mitena harga kiko yang tongkang kadita alias matre ro kasang senna ya basta den basyo ku to lo temeto nya di kaden misting to anak ke kuro na lo de puan jadi au naruntu no kuro pa mau ba masing neneng mau ba ne ada matuan na tinapong ke kuro perlu to aja pasti na pada ada mesti di matuan na kada ka kiri ya sanani aku namanya itu kuro kok anak itu mau onrok itu tada mana itu to elok ki dihargai elok ki dibuang ya upanya yang ureu kiri upah memang jadi asa ke kok sapak kok bahine cak nak ki kok bahan puji sapak ki na puji to keluargamu peddi keluargamu kaya peddi terima mesti kita anak kita sih dipuang yang ka dipuang mi jen kita anak kita kuro olo iko halo neneng boleh kau di sini silung nyadri namu mesti dengan dan rangka kau itu dari tahe lolisu na sekiaga tunria tengka muala tengka tom taro boleh kau di sini roo mau muku kau tuh dari si gandeng boleh deh nih beli sabun lo neta kan japa di lalenge enak
nalepan mo sa di ka de natananya kilo ke gandi neneng jadi kada ke lo ka mulin na daeng jadi nagande nga beti mendre ka tu iwan only ka are ke balik na mo sibuk ka tadi gande lo lisu lo kato na sila pangajari kun wore sila do toko pa syuri pa kita kada ka lo ni lo ke gande neneng yang sinang kasi lalo teng kato na teng kato na taro ay nene maraga no mo siya midu ko tadi gande re diadri Pak nih raya lonjak pajapa lo dek beti jadi duda mua jadi nak mana marah itu mah itu nak gandeng-gandeng telo mau nak kalau lonjak pajapa telo mau lo manganging mandan reangin deh terus itu manin ria kayak lo kan nih lonjak pajapa lina mutom meraya ke endre nindi neneng telo manganging kada kayak daeng wasyuri to manin ria atau nyaga saya pan atau kahinena to ya adri duda mua wide ba awis temi ke duda ya adri neneng ne iko itu loh masyakar rumah dola lemon al palonda syakiri dita ya pak nenek ko angin biasa mot tamario di mana di kerok di mana ditaruh minyak angin nek ya no ko angin mak jeko tamayo wira marupet aku setia kalau ditahu nenek nak pamit snake ko mu resmi janda neneng pernah mau masyakah pasyakarin dola len nenek lo kalau naik kayak emonden saya nuku nak sekoki na ale matu syang lo naik cak murus kiri kayak dita dulu nak leh yo lawan on ria panan rame manusia syang angin mak jekoe le kasih tu istilah baru no de beti angin mak jekoe beti sedih kota kala ke cerita pada toje sedih dongi ke lo tutuo